Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Heprit Daïarihun nong berinalat nong krem kalayo banra ya kanam Lahduh haga Jingïakob Shad dagi Jingrwai Khasi ka baai kerteng Khasi dancing competition daga balayo ra ya ka Scooty. Kabala penyat daga film Jingim kabala penkut men haka arpeng sau terik unai lur arhajar arpawar Khasi National Dorbar Hall maukar Shalong. Hagani ka Jingïakob Shad kidon haduk sau pulaingut kinong yashem benta kibala poi final. Nagaleng kari Khasi jaintia kabala bu ban Shad tang daki Jingrwai Khasi. Hagani ka sngi UMLE ka Mausenram constituency ba HM Shangpliang ula long u kongsan haga Jingïadon lang uba ransom sutnga kum usembut kongsan uba em bahak lang si emle kum unong syakot ngobha bansam yiki Khusnam haga Jingïadon lang kiting shop ki puron jongki film Khasi. Lahduh hagani Khasi dancing competition berpenyak ke film Jingim arjana kuat kiri kelas program kawan ke film Jingim berpenyak next kita punya program berpenyak dah kami pakai film kita ini Daïarihun nombri tiap apa ya Bapak tu tiap kan? Semai kau ni dia. Masuk sarang bahagian ni kari Khasi jungi kedal ki samla ramba ki badan kasam banshna ki ful banailan ya ki khod samla jungi ki badan kasam haga acting ki badan kasam haga Shad ki badan kasam haga Jingrwai bagi yo ya ka platform bagi peni kasam ke bau play lai ni larang hai si Khusnam mencuba ngiuri dan kat kau ke film Khasi ke bawah bakataru lawan ra daki cameraman nabar lawan ra yaki editor team nabar lawan ra yaki nong Shad nabar lain datang you aktor actress bakato kanimut kidai nang seni Andre baro ke team kepada bersenai ke film kidai kawan na Bombay ne nakal kala Andre benda kumbangi ki Khasi film jungi baro ke team baro hoy kidai ki team jungi sudah kidai ki kon Khasi jungi ki para Khasi jungi ki basnai film ki batho ek story ki bale editing ki cameraman ki jungi ki nong up ki jungi ki nong Shad ki kon jungi ki nong Jingrwai ki kon jungi kanno galong ka jingso sarong ni ai play kawan ben apa mai i ki kon jungi pro ki Heprit ki Shad ha kaji persyang jom ini sabla apa jungi bila persyang kepala belum ikini kikun jungi kibadon kasam akasya bagi mala pansai panplikan ya academy ka dance academy ka wangi student kami aku kari ko bagi ka dance academy kalailan ya kung kini kikun sabla jungi Heprit kibadon kasam akasya banlet banyo ban pentemen ilade ban dan banyo ya ka platform lali ki stage ki prepare banyak shipta akito by bawan ben inaya shakman ban kumjo akwa kampon shu ki bawan ben bakindi we need more of you Bapinya beli di academy hakeleng kesor. Kenapa? Kihun sama ni ki Heprit kini yo manship benda ha kecik ni ada sabtu. Aku apa ni tu ya fig away. Ya kini sama ni bagi Heprit. Bahkan ni
Shad kabangi niyo Khasi kadai kabayan iyo teng kikmi kikpa kikhamla kikhon juki banong balai man penipor Shad deman syong man krekot man kulekot kikmi kikpa konsen kipusongko dia ka interest kawa kikhon juki kikidan konsen don kikhon kibadan ka interest banle ki martial arts ya ki karate ki taekwondo don kikhon kibakwa banle ki ka sports don kikhon kibakwa ban Shad dia ba kikwa pun kata akwa kikmi kikwa masubha ay nasir lamiki ay la ki rekan-rekan berkekot persla rekan agak pulih kini bersyukur agung kini kita dan sejuki pakasam kejuki kebaki kita hiduplah berset bila bapin mai bila bangkanglah lagi andrei ngenya hari-hari abo ikam rakyat juki ki kinsyar kintem di mobile kin praktis kayaknya denum dei buat bakomon ni nama boleh ki paten te ki khala ni ki soha ailan ki ko jokti kade kayo ba baleno kade kayo ba haba la shai la dadan ki brief wan male shooting ki bawan nabar Cuba kiwan kibriu na Bollywood na Hollywood kiwan ban shooting shedding Kimdon kam show ban kitong Shad Kimdon kam show ban Yalami kitong Shad nado nangtay na Bombay na wal kitong Shad ila do bahan ni dia ba pagdali opisa mano i opisa ko jumi aba hilay man simbata de jingsio kalong kabahe kata kalong de jing persyam na kalian jompi Renangi kung kinong yaman kung kinong mikmat ayung ide berle kata kalau dan jingkli kawale sebol na penengyuki ikwapan kedau keti yani kadai kata kano teli kita ki academy baka sarkar kala pli kita jompi kano teli kita ki lat kilenti baka sarkar kala ai ki bahi pinyen ki kita jom dah bersyim yang ini adalah Shad. Empat UI setia hari petang. Mana yang snow di bawah golden, di bawah waktu di suatu ekjingnya, bahawa kita ban pergi ke film, adalah ada Shad ke film Khasi, ada krok yang kita kerja andai, banang subhasya se ban pergi ke film jumi. Nanda kile kuno nanti ki o kerja bahagia kumi kali film Jingïakob bahwa section ulah hapsil ulah kepisah bahagia hamte abo biju tambah yo ban pergi ke film jong ke film Jingïakob Andre lada ni don ke hall aja kumbayong di bawah golden kabade lada ke sarkar ke Khusnam ke cinema hall panailan pan promote pan pergiu ke film local films ini kanong kabayaran ya ki film makers ini bagi dia pan showcase dan pergi ya ke production abang ini ngidan ke mascom department apa senang jenis kadang ke mascom department hantai pot nehu ki students ki bami nang tu manusna Kikon salah ini kipapas sama maskam kibalong ay mudah apa story baru ini kita ke interest panra ke kamera pan snap film pan shandur pan lihat de shanoke hamnoke kita kikon jogi kinle pan i yang kita ke jingrwai nanra ini ke sur Jingrwai jumpi sa sarkar bagi day maging
bandan ke art gallery, bat harta ke gallery, dia bandan ke auditorium, ke mengilah pergi ke film. Hak gallery ngilah pergi hidur ke dressing hidur ke buat shadow malah boleh pergi. Ke gallery dia bandan hamdo ki samla jui ki start mendraw begini menbu ya kita ki paintings jui. Nanta ke auditorium tadi ya betul jobi ki macam film ban pergi ya ki film Khasi jui klem dan jingsiu sinaya. Kata dia belum dan jing kentu nakalian jonga syaka sarkar ban masakren dia wa sanbor shulai balong minister in charge art and culture pada kunom nur budaya ban berbena ban kawai auditorium di mata jungi ki filmmaker jungi dai ban shina ni social. Kini kita kena pergi film, kalau Hollywood, Bollywood, kita kata kita main besar ha. Bila bagi bau aktor ha ke Bollywood, kalau kena pergi film Bollywood, kita main dikit popular, bau aktor, kita main actress. Jika buat apa, kita kena pergi film tu, kita dia dia kata joker ini, joker celah itu, dengan kita buat semua kita Samla wan web undang porsche mana bor ni cuy kendo tu pemberian ke program mana ke bor ni cuy kendo bertam porsche mana phone bor hak le chani bacabai kamu bor hak dia nak ni hak ki badan nangta bandan ki program ni jaga ko vel kamu bor hawale cerita program gadan ke cinyo jadi ki balen nangta ki program ko vel Hidon kesat kebahadu kata-kata Iba Michael ban arut kini kisahlah kisah tentang hakim hari diom apa peje pi ngiyo goosebump iso pi nama hidon kesat ban katalen balik iru kamtame Iba Michael apa Shad impersatian no Michael Jackson. Kini kisah kebahadu kata-kata kebangi itu kikun Khasi kikun kara. But apa bapak yang ini sama kibadon kini kisah kepok gak mau yang kawai gak Chinese proverb kebohong hakatin hari kau ni Elika kangkat era baru kinyo kila kangkat kena kata ni Chinese proverb kebelum yung China kita bangya syakmat bang kini kebenta kebangi kung ki sama Khasi hidon kan bansopo yang kini ka proverb
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.